Assalamu alaikum, урматтуу Автохан каналынын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн 8 август 2021 жыл. Анда эмесе биз бүгүнкү чыгарылышта жалаң Honda Fit жана Jazz автоунааларын тартмакчыбыз. Мына ушул Honda Fit автоунаасынын баасы 480 000 сом экен. Жылы 2003 жылкы, объем 1.3. Телефон номерлери 0553 02 72 27. İçki salondору таза, салондору велюр. Монитоласы мына ушундай экрановый. Коробка автомат. Урматтуу мекендештер, каналга катталыңыздар. Жана лайктан басып, комментарияден жазганды унутпаңыздар. Эмнегиде кайсыл автоунаалар тартайлы, биз бул чыгарышта жалаң Honda Fit жана Jazz'дар тартмакчыбыз. Мына ушул Fit'тин дагы абалы абдан жакшы экен. Дискалар титан, иесине сурап коелу. Assalamu alaikum aka. Баасын канча деп атасыздар? 520. 520. Жылы канча жылкы? 2003. 1.5. 2003. Объем 1.5. Идеальный состояние. Абалы абдан жакшы, идеальный состояние дейт. Удобный ушундай подлокотниктери бар. Коробка автомат. Телефон номериңиздерди айтып коесуздарбы? 773 0773 06 79 55. Мына ушул номерге чалып байланышасыздар. Артында мына ушундай кеңир экен. Сиденьялар бүт баары жатат, удобный. Алыска сапарга чыксаңыздар дагы өтө удобный автомобиль. Дискалар кыйкырат. 6 сотук жер сатылат. Кызыл китеби бар. Же унага алмаштырылат. Кайталай, Кеңсай массивинен 6 сотук жер сатылат. Кызыл китеби бар. Же унага алмаштырылат. Ички салондору жакшы, монитолар бар. Коробка автомат, ички салондору велюр. Жылы канча жылкы? 2003 1.3 брат. 2003, объем 1.3. Краскасы Баасы окончательно канча деп атасыздар? Сүйлөшөбүз. Сүйлөшсө болот. Камы бар короче. Кеми болот экен. Жакындатканда канча деп атасыздар? Бар брат. Эми мындай жакындатканда, Жакындатып адам таап кел. жок эми мындай баш Номер өзү. жазбай иш бере, состояниясы бирок бодрый. Краскалар родной, да? Краска родной дейбиз. Краскалар родной экен. Телефон номериңиздерди айтып коесуздарбы? Номериңиздерди. 0705 02 00 19. 12 00 19 номерине жалып байланышып көрсөңүздөр болот. Серебристый түстө экен, абалы абдан жакшы. Ошол телефон номерине чалып байланышып көрсөңүздөр болот. 2005 жылкы, объем 1.3 экен. Ошол жерде авторита поворотниктер дагы бар экен. Сатылдыбы? Канчага сатылды? 582 000. 582 000 сомго сатылды. Жылы канча жылкы? 2005 1.3 алdım. 2005 объем 1.3. Уже сатылып кетип калганда. Сода жакшы жүрүп жатат. Ак түстөгү Honda Fit 2005 жылкы, объем 1.3. Телефон номерлери 0556 менен 07 97 02. Авторита поворотниктери бар. 2005 экен. Assalamu alaikum. Баасын канча деп атасыздар? 580. 580. Кем болот да? Кем болот экен. Ички салондору велюр. Коробка автомат. Пробеги канча жүргөн? Бетке мына Пробеги канча жүргөн?
240 000 километр жүрген. Краска родной да? Краска родной екен. Ақ түстегі Honda Fit 2004 жылғы объем 1.5. Телефон номерлері 05 4 менен 94 00 70. $7,500 деп отыр бағасын. Коробка автомат екен. Ақ түстегі Honda Fit бағасын 490 000 сом деп отыр. Telefon номерлері мына номерлерде 0770 менен 71 31. Объем 1.5 2003 жылғы. Расход 5.6. Коробка автомат. Дискалар Титан. İçki salonları velür таза. Көк түстегі Honda Fit бағасы 480 000 сом екен. Жылы 2004 жылғы объем 1.3. Телефон номерлері осы номерлерде. Коробка автомат. Оң руль. Магнитола бар. Honda Fit бағасы 550 000 сом екен. Дискалар Титан. 2003 жылғы объем 1.5. Телефон номерлері осы номерлерде. Оң руль, коробка автомат. İçki salonları таза. Тетігі жерінде электростекло подъемниктері бар. Краска родной да? Краска родной. Bunun бағасы қанша болады? 650 000 сом екен. Bunun жылы қанша жылғы? Жылы қанша жылғы бұның? 2005. 2005, объем қанша? 1.5. 1.5. Телефон номері мына шу номерде да бергіде. Мына шу номерге чалып байланысасыздар, бұл номерге да 0507 менен 000082. Ешігі құлтаны өген, ішкі салондары мынасындай. Магнитола экрановый. Магнитола пионерда қойшы бөлі. Көк түстегі Honda Fit бағасы 450 000 сом. Дискалар Титан 2003 жылғы объем 1.5. Расход 7.8. Телефон номерлері 0707 менен 26 16 03. Краскалары қандай, родной ма? Краскалар родной да? Өзінікі, а? Өзінікі родной. Коробка автомат. Зыңғака. Пробегі қанша жүрген? 240 000 жүрген. 240 000 километр жүрген. Магнитола бит бар істейді да? О, полный істейді. Бар полный істейді екен. Электростекло подъемниктері. Ішкі салондар кеңірек. Мына сиденьялар жатады. Машина идеалный дейді.